Demam man? Bawa gula deh kau nyari dukun nih kau gula. Budak apa? Bini sakit gula. Sakit apa? Wah ini kau nak gula ketawa. Kenapa? Anu kuro ngalah nyiur di na ci siapa kuro ci Satrono. Kita mau gula. Ngicok nyurah. Siah kamu kuro aci tak kira ni. Mas kono aci orang dulu mah coba. Wah ini komek pula na ngarak ke ni kuro gula sakit. Jangan ngalah nyiur kan. Jelas. Jelas sejahtera kan. Yang mana kuro andi? Ini bulan bini mek pola nak ni ko, coba ngalak nyor ke ni ko langsung sakit pola nak. Positif. Aci lah siapa yang positif. Yang mana sini mau coba iya. Jadi nak pula nyari anu dulu dukun-dukun karo. Tiga demam ke ni ko. Antara ngurap sampan melakapo. Gitu nak. Terus aku lagi. Tamu ya cil. Mungkin hebat. Apa? Buron nanti kah? Kok gelak ngeding isu tak nyaman tentang wak nawa. Buron mah? Boya gelak boda wak naran nudu tuang seher jak. Siapa colok mak benserom panjura? Arwah toto. Toto ini nak dia? Iya sih tak kata wedus rodik nang. Emor lah dia, berat dia. Buron macam mana? Kamu sakit mendadak ada ya? Sabin. Paling ngaji aku. Jawa orang tahu. Aci sih. Di mata tahu. Aci jeruan. Punya beli Iya ru ajak nama suto. Saya sakit dadakan jira mari nang alak nyor rebek nah. Jak nah. Boleh sih nudu-nudu tiap benserom panjura. Bila tahu. Lah Toto jera tak pati nyaman jera. Kumara maksud tu monentaran aku lek jak nang ora kata saya. Toto. Tantara Tantara ka manjun gilo ngecek kabur mah. Jadi nak kata tolak. Iya marah. Lah tak pati nyaman Iya jera. salbur tapi lu. Iya marah. Yo. Ini masih cuma dua. Iya marah. Lala. Marah. Kok. Udah, kok. Kan buat nak boleh ganggu dulu. Jangan sisa terontong ser. Bo macam siapa nah? Apa dah apa lu? Jangan terontong ser, boleh tidak boleh kok. Mulu. Saya bini na manjual sake. Jangan terontong ser, boleh nak sisa terono. Gunung kuji. Bo macam siapa? Ini bang ilmu mu. Diri ya sisa terono. Bo. Hari ya ber kebutuhan. Bo. Lu. Pada lu. Yo, labut sisa terono. Pat, DJ.